ni abanyacyubahiro barubashywe imbere mu gihugu no hanze yacyo, baratinyitse kandi nibyo koko birakwiye. Aho bageze hose umutekano wongerwa imbaraga, aho bagiye guca hose imodoka zisanzwe zivanwa mu nzira. Abenshi muri bo bagenda mu modoka nziza zihenze z'imiturika kandi zifite ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru, ubwirinzi bw'ibisasu cyangwa ibindi biturika by'ubwoko bwose, bazengurutswe n'abasore n'inkumi batojwe bidasanzwe, baba bikoreye imizinga y'imbunda zipakiye amasasu, ku buryo ugerageje kuvogera umutekano wabo umutwe bahita bawutonora mu masegonda make cyane. Mwarabibonye byabaye kuri Thomas Matthew Crook wagerageje kurasa wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo no kwiyamamariza gusubira kuri uyu mwanya, Donald Trump. Mu masegonda make cyane akigerageza kumwica bikanga, isasu ryanyuze umutwe we rihinguka inyuma. Buri wese wabaza cyangwa ukanyarukira kuri moteri yishakishiriza ariyo yose nka Google, Yahoo cyangwa Bing, ukandikamo igihugu runaka wifuza kugira icyo umenyaho, bimwe mu bisubizo bya mbere baguha, bimwe mu bya mbere bakubwira ni umuyobozi mukuru w'icyo gihugu. Ku isi hose habarizwa ibihugu 195 byose, buri kimwe gifite ugihagarariye. Ibyinshi biyoborwa n'abaperezida, hari ibiyoborwa n'abami, hari ibiyoborwa na minisitiri w'intebe prime ministers, n'ikindi kimwe kiyoborwa n'umupapa cya Vatican rwagati mu Butaliyani. Aba bose ntabwo bamaze igihe kingana ku butegetsi, nta nubwo uburyo bisanze ku ntebe ya mbere yubashywe mu gihugu ari bumwe. Hari abayoboye kubera ko bavukiye mu muryango w'ibwami, hari abatowe n'abaturage, ariko nanone hari n'abateye kudeta. Ukuriye igihugu buri wese abamuzi, kandi abenshi muri aba bayobozi baba bakunzwe cyane n'abanyagihugu bitewe n'urukundo abereka igihe abayobora, bitewe n'uburyo abitaho. Abaturage nabo bamwereka urukundo iyo bigeze mu gihe cy'amatora yariyamamaje, nka Perezida Paul Kagame, kubera uburyo akunda abaturage ayobora, kubera uburyo abashyira imbere akita kuri rubanda rugufi cyane. Imiyoborere ye ikarangwa n'ubutabera, umutekano ndetse n'umuvuduko udasanzwe mu iterambere ry'igihugu mu buryo budasubirwaho. Perezida Paul Kagame usibye mu Rwanda no muri Afurika ni n'umwe mu bayobozi beza isi yigeze igira, kandi bananditse amateka atazigera asibama mu mitwe y'abantu amamiliyoni menshi cyane. Abanyarwanda baramukunda kandi ni ibintu bigaragarira buri wese, ni ibintu biterwaho umusumari mu gihe cy'amatora. Mwaherutse kuba mu mwaka wa 2024 yatowe na 99.15%. Abo bari bahanganye abasigira 0.85% ngo babigabana ari babiri. Ariko nanone ku rundi ruhande, igihe umukuru w'igihugu atitaye ku baturage, akaba umwibone, agakoresha imbaraga n'ubukungu bw'igihugu mu nyungu ze gusa, abaturage akabicisha inzara, ibimubaho nabyo si ibyina. Perezida William Ruto uyobora Kenya yabikwibwirira neza, yabigusobanura uburyo abaturage batamukunda na gato, bitewe ahanini no kutabaha ibyo yabijeje igihe yiyamamazaga mu mwaka wa 2022. Ubu bakaba bari kumubwira ngo nazingutwe yegure kuri uyu mwanya kuko nibagishaka kuyoborwa nawe. Ubu tuvugana Perezida Paul Kagame we yamaze kuba yagaragara ku rutonde rw'abayobozi 10 ba mbere bamaze igihe kinini ku butegetsi ku isi hose. Gusa ntabwo ari wenyine kuri urutonde uyobora muri Afurika. Birasaba gukurikira ikiganiro cyose kugira ngo umenye ngo Perezida Paul Kagame ni uwakangahe, unasobanukirwe nimba hari abayoboye igihe kinini kumurusha ni bande, bayoboye imyaka ingahe, kubera iki bayoboye igihe kinini. Mu gusobanukira ibyo byose, nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Kuva mu myaka ibihumbi byinshi bishize ikiremwa muntu turi kuri uyu mubumbe, twese turabizi neza yuko kuyobora imbaga nyamwinshi ari kimwe mu bintu bya mbere biryoha kuruta ibindi. Iyi niyo mpamvu hari abagera ku butegetsi bukaba abantu buki kuburekura bigasaba izindi mbaraga. Ese kuri urutonde hari ababa bariho bameze gutya bategekesha igitugu? Byose turabisobanukirwa, aho ku rutonde rwacu turahera ku mwanya wa mbere. Perezida wa Equatorial Guinea Theodore Obiang Sogo umaze imyaka 45 ku butegetsi. Theodore yavutse tariki 5 z'ukwa gatandatu mu 1942. Wibaze neza afite imyaka 82. Yatangiye kuyobora Equatorial Guinea mu 1979 ndetse ari umuperezida wa kabiri ku rutonde rw'abayoboye iki gihugu. Equatorial Guinea yahawe ubwigenge mu 1968 hashize amezi 5 gusa. Batangiye kuyoborwa na Francisco Mauritius, akaba nyirarume wa Theodore Obiang Sogo. We akaba yarayoboye imyaka 11. Bivuze ko iki gihugu cyishimiye ubwigenge amezi 5 gusa, maze nyuma yaho bisanga mu nzozi mbi z'ubutegetsi bw'igitugu cya Mauritius wabereye perezida wa mbere.
nyuma y'uko Theodore Mbeyanga yarangizaga amasomo ye mu ishuri rya gisirikare ryo muri Espagne mu mwaka wa 1979 yahise atera kudeta nyirarume yigarurira igihugu aba perezida ndetse aba n'umugaba mukuru w'ingabo za Equatorial Guinea. Mu 1982 yasubijeho ubutegetsi bwa gisivile ahita ashinga n'ishyaka rya Democratic Party of Equatorial Guinea mu 1987 ndetse niryo shyaka ryonyine ryari ryemewe kugeza mu 1992. Theodore Mbeyanga yanahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union guhera mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2012. Ku mwanya wa kabiri turasanga perezida wa Cameroon Paul Biya umaze imyaka 42 ku butegetsi. Paul Biya yavutse tariki 13 z'ukwa mbere mu 1933 ku myaka ye 91 akaba ari umuyobozi mukuru mu myaka ugeranyije na bagenzi be b'abategetsi b'ibihugu bigize isi yose. Yatangiye kuyobora Cameroon mu 1982 akaba ari perezida wa kabiri ku rutonde rw'abayoboye iki gihugu, ariko mbere y'uko aba perezida akaba yarahoze ari minisitiri w'intebe guhera mu mwaka wa 1975. Paul Biya akomoka mu majyepfo y'igihugu cya Cameroon, yazamutse byihuse mu nzego z'ubutegetsi mu myaka yo muri za 60 aho yabaye umunyamabanga mukuru wa Presidence Secretary General of the President mu 1968 kugeza mu mwaka wa 1975 ubwo yabaga minisitiri w'intebe. Paul Biya yasimbuye Ahmadou Ahidjo wari usanzwe uyobora Cameroon ubwo yeguraga mu buryo butunguranye mu mwaka wa 1982. Yahise akora ivugurura rya politike mu rwego rwa gahunda y'ishyaka rimwe gusa, ariko kubera igitutu mu ntangiriro zo mu 1990 yemeye ishyirwaho ry'andi mashyaka ya politike. Mu 1992 habaye amatora muri Cameroon atorwa na 40% abari ugira menshi arayobora kugeza mu 1997 arongera ariyamamaza atorwa na 92.3%. Mwaka wa 2004 atorwa na 70.92%. Mwaka wa 2011 yiyamamaje atorwa na 77.9%. Mu mwaka wa 2018 nabwo yiyamamaje atsindira ku majwi 71.3%. Gusa abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu burengerazuba bavuga ko habaye amakosa n'uburiganya bukomeye cyane muri aya matora. Abenshi berekanye ibimenyetso byerekana neza yuko Perezida Paul Biya atigeze atsinda amatora yo mu 1992 ndetse banemeje yuko n'andi yose yabaye nyuma yari arimo uburiganya bukabije cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou umaze imyaka 40 yose ku butegetsi. Yabaye perezida wa gatanu aba na perezida wa karindwi wa Congo Brazzaville. Yabaye perezida kuva mu 1979 kugeza mu 1992. Yongera kuba perezida kuva mu 1997 kugeza na n'ubu aracyari perezida. Gusobanukirwa uburyo ibi byose byatangiye byasaba gusubira mu 1943 mu majyaruguru ya Congo Brazzaville nibwo Denis Sassou Nguesso yavukaga. Akimara gusoza amasomo yisumbuye yahise ajya mu gisirikare hari mu mwaka wa 1960. Mu 1962 yazamuye mu ntera ahabwa ipeti rya Lieutenant. Yakomeje amasomo mu ishuri rya gisirikare mu Bufaransa asoza afite ipeti rya Lieutenant. Yakomeje kuzamurwa mu mapeti ya gisirikare abakapiteni abakomanda aza no kuba colonel mu 1978. Uburyo bwihuse cyane yaje no guhabwa ipeti rya general mu mwaka wa 1989. Gusa mu 1979 yahiswemo n'ishyaka rya CMP Military Committee of the Party ngo abe perezida asimbure yombi upanga wari wahatirijwe kuva ku butegetsi. Yahise aba perezida kuva mu 1979 naho mu 1986 kugeza mu 1987 ahagararira umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, ariko icyo gihe yitwaga African Unity. Mu gihe cy'amatora mu 1992 Denis Sassou yariyamamaje ariko birangira atuye na 17% gusa, maze intebe y'ubutegetsi yegukanwa na Pascal Lissouba. Denis mu 1997 ahita yigira mu Bufaransa amara y'imyaka 3 agaruka mu 1997. Kuva icyo gihe yahise yongera afata ubuyobozi nyuma y'uko inyeshyamba ze zari zahiritse Perezida Pascal. Denis yongera kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2007. Ku mwanya wa kane turasanga umuperezida uyobora igihugu cy'abaturanyi Uganda Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 38 gutegetsi. Yayoboye guhera mu mwaka wa 1986 ari perezida wa 9 ku rutonde rw'abaperezida bose bayoboye Uganda.
Museveni yavutse tariki 15 z'ukwa cyenda mu 1944 ahitwa Ntungamo mu burengerazuba bwa Uganda. Yize amashuri yisumbuye ku kigo cya Mbarara ariko asoreza ku cyitwa Ntare. Wibuke iki kigo nacyo Perezida Paul Kagame yizeho, ariko bize mu bihe bitandukanye. Museveni we yakomereje muri University ya Dar es Salaam yiga ibijyanye na politiki. Mu kwezi kwa mbere mu 1986 nibwo Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi akoresheje ingufu za gisirikare, maze atangira guhindura byinshi byari byarangijwe n'abamubanjirije. Izindi nshuro zakurikiyeho yagiye yiyamamaza maze agatorwa kandi agatsindira ku majwi arushije abandi. Kuva mu 1991 kugera mu 1992 Museveni yayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union. Ku mwanya wa gatanu turasanga Perezida wa Tajikistan Aime Rahmon umaze imyaka 32 ku butegetsi. Rahmon yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa 10 mu 1952. Yayoboye guhera tariki 16 z'ukwa 11 mu 1994 ari perezida wa gatatu ku rutonde rw'abaperezida bayoboye Tajikistan, kandi mu bya gisirikare no afite ipeti rya general. Haba mu 1994, mu 1999, mu mwaka wa 2006, 2013 ndetse no mu mwaka wa 2020. Izo nshuro zose yariyamamaje kandi atorerwa kuyobora iki gihugu. Abatazi aho igihugu cya Tajikistan giherereye, ni ku mugabane wa Aziya rwagati. Ni igihugu kizwiho imisozi miremire cyane, kizengurutswe n'Ubushinwa mu burasirazuba, mu burengerazuba kigahana imbibi na Uzbekistan, mu majyaruguru Kyrgyzstan, naho mu majyepfo Afghanistan. Mbere yuko dukomeza, nagira ngo nkwibutse nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ukomeza gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ku mwanya wa gatandatu, Perezida wa Eritrea Isaias Afwerki umaze imyaka 31 ku butegetsi. Niwe mu perezida wa mbere wayoboye igihugu kuva cyahabwa ubwigenge. Yayoboye guhera mu 1993 kandi na n'uyu munsi aracyari perezida. Yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa 2 mu 1946. Eritrea cyo ni igihugu kiri mu ihembe rya Afurika, gikora ku nyanja itukura, kikaba gituranye na Sudani, Ethiopia ndetse na Djibouti. Ku mwanya wa karindwi turasanga Perezida wa Belarus Alexander Yahorovich Lukashenko umaze imyaka 30 ku butegetsi. Akaba ari perezida wa mbere wayoboye Belarus, akaba ari nawe urambye ku mwanya wa perezida mu Burayi bwose. Yatangiye kuyobora kuva mu 1994. Lukashenko yavutse tariki 30 z'ukwa 8 mu 1954. Bwa mbere mu 1994 amatora aba muri iki gihugu hiyamamaje abakandida batandatu harimo na Lukashenko. Byarangiye abaye perezida ku majwi 45 n'igice kimwe ku ijana. Umumukurikiye yari afite 17 ku ijana. Mu gihe cyakurikiye mu mwaka wa 2001 yariyamamaje nabwo aratsinda, kandi akomeza kuba hafi, akomeza kuba inshuti ya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ku mwanya wa 8 turasanga Perezida wa Djibouti mu ihembe rya Afurika nanone, Ismail Omar Guelleh umaze imyaka 25 ku butegetsi. Ni perezida wa kabiri ku rutonde rw'abaperezida bose bayoboye iki gihugu. Yayoboye guhera mu 1999, we akaba yaravutse tariki 27 z'ukwa 11 mu 1946. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ariyamamaza kandi agatsinda, niko gukomeza kuyobora. Ku mwanya wa 9 turasanga Perezida w'Uburusiya Vladimirovich Putin umaze imyaka 25 ku butegetsi. Putin yatangiye kuyobora mu 1999, aba perezida mu buryo bweruye mu mwaka wo muri 2000. Uyu mugabo abantu benshi bibaza ibibazo ibihumbi byinshi buri munsi bitewe n'ibitekerezo n'imyanzuro ikarishya afata. Yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu 1952. Mbere yuko aba perezida yahoze akorera ikigo cy'ubutasi cyitwaga KGB mu gihe kingana n'imyaka 16 yose. Buri wese ku isi yewe na bagenzi be bayobora ibihugu bose uyu mugabo baramutinya, uko umwanzuro yafata isi yose yahura n'ingaruka zawo. Mwarabyiboneye ibyatejwe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Igihugu ayoboye ni igihugu cy'ikinyembaraga mu bya gisirikare, kiza mu bya mbere ku isi hose. Ni umugabo ukora ibishoboka byose ngo akore mu jisho ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi umunsi ku munsi akarushaho kubutesha agaciro mu buryo budasubirwaho. Kizigenza Vladimir Putin ni umugabo w'umuherwe kandi urindirwa umutekano urenzeho ku rwego rwo hejuru. Ikirenzeho, mu myaka amaze ayobora amaze kuba yarokoka urupfu byibuze inshuro zirenga 40.
Ku mwanya wa 10 turahasanga Paul Kagame umaze imyaka 24 ku butegetsi. Yatangiye kuyobora u Rwanda muri 2000 asimbuye Pasiteri Bizimungu weguye kuri uwo mwanya mu kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka, ariko nanone akaba yari amaze imyaka 6 ari visi perezida w'u Rwanda. Abanyarwanda barabizi neza yuko kimwe mu bintu byerekana yuko Imana ibakunda ariko yabahaye Perezida Paul Kagame. Hari abantu benshi mu Rwanda bivugira yuko bishobotse bakongera bakamusubiza mu buto agakomeza kubayobora kubera umutekano n'urukundo yeretse abayobora mu buryo bugaragarira buri wese. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahanganye n'abashatse guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda maze agarura umutekano mu rw'imisozi igihumbi. Perezida Paul Kagame yafashe igihugu cyangiritse, igihugu cyasenyutse aracyubaka kugeza ubwo u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya mbere muri Afurika, haba mu bukungu, mu bya gisirikare, mu gukurura ba mukerarugendo benshi, ndetse u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi yose mu bihugu bifite umutekano kuruta ibindi ibyo ari byo byose. Byose ni ukubera Perezida Paul Kagame, ari nayo mpamvu ayoboye igihe kingana gutya. Ese aba baperezida twabonye kuri uru rutonde bazayobora kugeza ryari? Nuhe mu perezida wabonyemo wari usanzwe uzi ariko utazi ko amaze igihe kinini ayobora? Byose bitubwiriye muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.